بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. Monoye mazerezo zinrongo za hada na mila njio harimaye letengwe la wafoma mji lahe raisi wa daula ngali potezao wino mwinji harimaye ze zombo za habari. Idhan harmu masala hiyo ngetsaho haina mkomori ya juzisi, haina mkomori ya juzisi, haina wakati rakansi rijangali yao arjura mbukana ze aswili za kihatu si wakomori zila ya mahala huinji harma zinsanansa za Afrika bara baada ngasi Afrika zisiwa. Abo wandu warengwa Zimbabwe, abo wandu warengwa Zambezi, yani baina ya Zambi na Mozambiki. Abo wandu warengwa Manyema, abo wandu warengwa Kongo, ni Manyema iyo baina ya Tanzania wakati huo na Kongo, iloparwa Manyema. Ngabo wandu warengwa hata Cote d'Ivoire, yani baina ya he Afrika bara. Wala wa wandu wenji warengwa iho wadeportewa ujahunu asibabu masala ya uruma. Yonge tsaho haina mkomori ya tsihadalwa rijue ye tarikhi ya hatundo. Dishatsonga riju parihana nezirangi nziduzini. Yako karjeva ila yaukana wabaya hatu wa warengo Afrika bara waka ujawatilwa harima Afrika zisiwa. Yabonge onesao kana haina kabila la rengwa harima davu ilongilona zemila za hayo. Wakati hiyo Waarabu wabalio wandu wao wajaharmwe bavu waja wa watoa ula ushenzi kao mshenzi helina zamba hiyo de kalima ya Afrika mwafrika aswili yuparwa mshenzi ye Afrika wiyo yuparwa bara la kishenzi sha ye kalima Afrikia inu ilawa harima wa Arabu. Neno la hayo efasiria halo wandu tafauti. Idhan madama wandu watolo harma libara wavewa harma zisiwa yabo wandu wala Mozambiki wa lazima wakane lugha ya hao. Wandu watolo wa Kongo wakane lugha ya hao nane mila. Wandu watolo wa Manyema wakane mila ya hao nane mila, khasatan wandu wa Manyema. Wandu ikao Waarabu wakawa jibaze halisi hawarumia arumema bavu pia ili hautsambaza Uislamu nana ila lugha ya Kiswahili. Ritsidwaze ukai lugha rongo au sisi inu rongo au inuki Swahili inu lahaja ya Kiswahili. Idhan yabo haina mndu habala mila ya hahi wakauparwa washenzi eka harmu washenzi wao ngabo kabila lasa ikao luparwa wongwana ikao wandu wako urongo lugha hiyo iparwa wongwana wao de Kongo, khasatan Kongo ya Mashariki. Wao wongwana nilikabila ikao ujo uparwa mshenzi shila kayo de aswili ya hele zina la hatu si wandu wadu haina ya tukubali ya la waharmu ushenzi ya wongu one siwa ukana kati wae ikaulazimu yani kiwa hindu shamba wa ustaarabu la zila za rohana na zila mila na zila takalidi za ho Arabu
ikahu zirenge wakati hiyo upara Mswahili au mustaarabu. Baada ya hapo wanadamu wa Afrika wakati huo fanyiliwa inghimas, yani injekte wa taratibu za complex harmai za akili hata mpaka leo. Awevi di mndu wa juzisi dagla ya Omani neze juba za Kiarabu, neze nkandu neze hamdi, neze izo pia nguo ikao ngarjua uka aswili za Omani. Ijaje wandu wala Kongo, wandu wala Mozambiki, wandu wala Manyema, wandu wala Cote d'Ivoire, wandu ikao haina wandu wakana ila mila hao waja warenge zenrongo hizo zirende hauka ila mila waibali ya Kongo hau Mozambiki wajamba ada na mila. Kwa hiyo ngiyo nafasiri fasira hayo inu mashuhuli ya wandu wakana complex, wakana ukweli wa dagila ila kaivalwani haina mtu ikayo ada na mila na mwangalo usiku wa mwiso wa hofa umeuhisa ye kabla ya hofa ume wakakomori masultani wakakomori haina mtu waka uvayengo ila haina mtu kajaka huiva yabo kamna ujohamba ino ada na mila shainu ika ujada na mila baada ikalima kikomori ngojovea hangu ni vea haho ani yanu mashuhuli ya kawandisa ha complex dovahanu ikao haina mahalanga wamfaume wambo mfoma mji ili washenkeze wala wafaume ikao ze asulia heze nguo za hao de ze dagla neze kiemba la dovahanu kwa Omani tsinda haina mru ya kujua uvaya ye kiemba busaidia dovahanu ikao Omani tsinda haina mru ya kujua uvaya dagla ila ikahun bimana ilo wakati ufaume wakadamiziwa wasisiwa wandu waonoka warabu wala wadola maele wanu osiwadu ridola zensambu anishaula shakishenzi alafu shinukona ila zimashitilwa harimwa ngama shikena nyongwe mihogo na indrini shode shaula shao warabu waka upa maele ilishatungamba kana lazimeka ngondo wake mfoma mji upehe hamadu warabu wala masultani wadoka wepema ele welalikana kaula mfaume ya leo ukauke complexe kiasi ya ukana wakati wema complexe wamba bon abaha mpoma ele hamade heli sultani fulani ya dope maele nilalike wandu baseka usaula liko wandu pema ele wajawali wamba ya wewe wemfoma mji baada wungukazo kiemba ya vaye hamade sultani ola paske nguo yila karna ujuhamba adana mila hama inu mila ya tozalihana la inu mila ya zalihana baada wamla wawahoa faume wanduwa wanokaze ngozila za wafaume wadova lazima rivae pia rirende ukasi wafaume sonti pia ladoba hanuko wafaume wawenje masultani wawenje wanunsi juu aungar johendele aneze episode ili hatarejeri Parise wabahanika wandungu wajao na artikli na namna ya mabadiliho si mabadiliho adana mila izo mila ikawo mndu hazandisa ikarende Tanzania, Kenya na imo Mozambiki haina wandu waone mila hao ranguba la hata kwa naushinda wajue tarehe mila yandisiwa chasisi zinu za ukazemi haruma nizedagila zinsinguo zaka uvalihana zinunguo reivaya iliri lapize wandu kasabule ori zivaya netobia yungio hata leo yokana lazimari wakadamize wajawari kadamize mahila lazimari wakaze rahano yule hedi ya hezengo zinza kandi sova shadagila weiva wenda Omani hutsojorengwa utwa bavuni utsulwayo ukayajo paroki aukazi latsi nguza ukaina mnduya vai aweka wandu kwa jua domba hadana mila banwaza laifanya nai kaja ifanya nai kabatsi hata mndulona monopoli ya henrongo inu ukainu hokairiandise kabatsi mkomori ya parojuzi sa ezinza ndisaje dagla zinza ndisaje adozi vayando era hoa faume wanu wejala wa masultani eske zido valwa kazijado valwa haukatsinda haina mndu ya jobuliwa ya vaye dagla languo mahsusu ya kabila fulani ya hema sultani ikawa wandu wajua
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار غر الميامين. أرجو عند الله نيزي تاريخي. شكرا.